Kopi bosian donong suab do tak daw kapat tapi naik wangawi suab di baino hai no bisop do au minoi pimbun siling di tihom tak daw di baino awasio kozuzu do taban kano moi pimbun siling kamai di kano tapi naik wangawi kano moi ping kondok moi toko ping kondok so di baino Naikat winasi da kozuzu wala tawan no so di bain no kongo ka abi dia tuni abi da tombohog awasi nagi kozuzu wala tawan ni mai no nago gay bunsiling kudi bunsiling te ko bosikol nga duhia ya ka to binay ngabi bah kanok ya tino bosikol kuriti kipado gio da boti ay tako kya tino oke bah papasang ko dutiad kamera kya siya to binay pangabi uhoy da manaw tako ay so do pimbun siling do pimbosikol do ikuang do tahu 4 kilometer kan kuda mai ko foto do kia ka do di to binay pangabi bah nakotonda no di bah kano mai to ko pimbun siling bose ko to kabasi do ning kondo te ko mangusat do tinan nga kon kono po do manangkus te ko manaw so nga anangan so nagi do may bosikol de kami munsiling do sangyan so do may ping kondo diti mo sa tinan tu sundungi pamado tutuh na dito ko ya api manan ko do misti dapagat ko sa toko do ya tapi na ko ngabi tutubo ko pa iti pamasahan ko kyo bahom nggora ti pakasan toko so di bay no punong wazan punong gibang ya manaw ko magintong toko dehot po ng gibang niti mantadadamin ko mabasi bagya talon niti diti to no simin untuk di minikot so hay do suminumpak dahamin ng au pahay ng simin niti batu pahay nga iti babaza iti lahan niti nga no simin no gisom kay ko duhya panang duhya dihom awi ko sa nabi no simin to sumuang na mo na pa dihud sa so tekod suok dihong nga aw disong ko na simin nga basi ko susuwat sa bani bay no aw kita tadaw to natiyungan na tavan awawang da hisun ni suab bay no diti to kibada ti de minanutud dong suab po sambuhan ho bizo no do aw mini bunsiling te kami ni kondo dito minay pangawi to agumo ko sa kalajaw ko nga minagano do ko sifatan tadaw di bayno do min bunsiling te ko min bosikol ka bo nga hobi ko ang nasambuhan obi so hay do diti nga bayno na pwedeng nga kokito ko diti danao di panangbanan ng pananggibangko tumiga di binos ko hay di paguhoy di do induvo sonton o kovan tay ko man tanamay kumayso tanaman di ho do pay do buhan ko onom gisom ko do miso o buhan ko o mundong do duwo taw buhan tumimpun do buhan do kaiso ko duwo to mananom no ri ho do kovan ko duwo ipungan na do jagung tay ko corn iti kalau kita kan dia jagung dia teko kon dia no saihi nakapamivusak nam tumimpun no do mengubok kibado tuva no di dia ho tuva do jagung penong gibang ko ngayon ka nagi alanggo no di pagulu no piminagano so do video minangutip so do video nga
kakali do ni pai ko ni tabi na ko hawi nga pai no dapat nga neko nagazo na di kibana di busak daw mamituva no bokon do kita kudiho ang kana penghasilan teka asil do daiti do induwason taon siho diti do mananom do pai mongomot do pai abi pom tanaman bagu diho do gandum teka jagung kamay teka corn kabo tabi na ko ngabi nga ingkana mo to gatun na Myanmar iti do kumalaja do manta do Toki diho Toki do sangano do tanak iti tuhon do Thailand iso na pa dito tuhon na kadasan tuhon Sabah di nakahaw nakansaw o kung nakahaw nga iti so no kotindo ito sabo di gatun Thailand ga sabo kuam nga anangan jo diti tu kadasan na may ku na pa diti nga osodu manta da kadasan na may sot ngis abasi tongus kaikot tinapangapompod do taluna-luna simin jadi ajalang ti kapagaw so do mamanaw tumihambus do day taluna-luna sumuok dititu aw no simin nga kinamay ko po do mamanaw bay no do kuko tapi manan ko di taluna-luna ni aw no simin may tako suok tuluay kita binay ko ngabi ngatay ko jozu mintong toko anu kuko nah ngono dia uni do patu to ay so aw pa na simin diti kondong ko pamatu di taon tu ngapadan ni kumari mahoingon ngabi do baino awi dati patutun na sakag da kavago di pagulo taon tu ngapadan mo ay so da do simin do talon-alon ki batu no po ingka na kazusuwo dito binay ko ngabi may tako suwok intaan tako do ono hipananghud suwok diti tu aw sinimindi ho tu ay apagaw hamin diti hamin na pa diti nga hamin nakakali hamin na kampung hamin ngabi di tinodo do tu na Myanmar do Mison do Pumalajak tu pagumuan na pa diti meso diti nga tuhun Myanmar intay pagiti at panong ibang ko diti amin na tu na kampung na Myanmar intay pagiti kita kay tolong ko diti na ingka hamin di ho na hamin na kampung mo tabi na yung ngabi siho na payo nga kumaladya di Toki daw isang ano do tanak tuhon do Thailand ya tuhon do Thai tuhon Myanmar gumu sebab may shot na pariting nga inpibohitan ga do kat do pagun do Myanmar Thailand may shot iti pabi kuang do luwang no 4 minutom kaikot ko na head pibohitan do pamagunan do Myanmar tabi na ko ngabi jadi ni buwan tuhon do Myanmar do mikot deti kumaladya kuli patay ko mamumutanom nah to cepat tuluay kita ko dahil suwak diti panongwanan iyo gana dia tanah ampun gibang iti na po diti tabi na ko ngabi nga tinanaman nga bihay do tokbuh iti diti na siya diti tuhon na Myanmar kumaladya tokbuh gibang panan nga natagad na dito tiyo tokbuh ang kaya ko tokbuh tiko sugarcane ka bo iti na bago iso itanom di nabantog tiko sasaw dito tanamon ti diti awi tanaman da pai ti punong diti ngeti na po diti nga tinanaman nga do tokbuh kita ko diti ko zuzubo di na natagad na di iti na mo to pangasilan do tuon na Myanmar diti sinu do Toki daw sang ano do tanah di tuon do Thailand kya kan kita ko diti na puno do iti na po punong suwak diti nga tokbuh bo sugar cane dia planting sugar cane ang kiba bagya do pagunaan do padagangon di tokbuh di buno do gula tokbuh patay ko kamuson inomis daw iho na matuyo pangasilan daw nga kita ko diti may kay lahan na tong nini na diti lahan na semua na kampung kongo komatudkya kaikot na po do kotob do kabahu pukulapan nga manguni na iho iba do kongo komatud iho tuni iho bain no iho na pangatuni do manta do
speaker dia ho mo bos pai ho do jam teko kot gontop lo kabahu ang kimozo na di zoti do hozo do lagu kebangsaan kamay di bo hozo do do Thailand lagu kebangsaan do Thailand. Nah tiba ada announcement kasih do Inggris ko kapayhan dia. Nah kung ako na dia iho na pa nga national anthem nutuhon ka na pada Thailand nga tulus kaming kakat aw kabuli da gumawa manak na kapantangan kumana hozo siyo tuizo na pangatuan sa bahagya tu na Malaysia nga isay na ba kongaw diti dahil upis dahil tomu ano na pa nga misti iho da tulus da ming kakat siya diyang paimi sa mamantang siya diya abi pa hozo diyang baru nagikumlaja. Ikan nabi na kaniya. Iho na kamazo na lagu kebangsaan do Thailand ke national anthem do Thailand. Dati kita daw ongo dia sudah pukul 8. Jadi itun kumalajang abi do makapalintan teko nunggono po boh. Mau siti zati do menak kepantangan iti misti naming kakat tom megya kay menak kepantangan iti hoso. Ono na po tumod mantada kumalaja ming kakat paimi so kari dia abi bahasa yang baru kan dibago do beli do beli ko do kumlaja ingkan undang-undang kang kudang akon ko undang-undang adat di ho ba custom di do agazo kapantangan di hozo do lagu kebangsaan mega do toko ya negaraku tanah tumpahnya darahku rakyat hidup bersatu dan maju rakyat rahmat bagian Tuhan kurniakan raja kita selamat bertakhta. Jadi lagu kebangsaan atau kau kan nih nga dahil na pod Malaysia nga aiso gyud paingka dati kita daw I don't hear any national anthem every 8 o'clock in the morning. But in Thailand, there is national anthem of Thailand every 8 o'clock in the morning. Take it swabi ho. Tuminay ko nga po. Nah, kaneti kondom so di taon tungo padaan di Mugazo Sikul matada kapung pinapah. Mamanaw si ketakod tuminay ko nga po. Mamanaw si ketakod mantad dahil hamin ko dahil suwok kung ananda dahil suwak so mamanaw takod yung tong swab po kulima tong swab mamanaw sa takod na didihom may pwede kinubangan nga beda sikul itong muhok mantado pangan kayso gisom pangan konom darja 1 gisom darja 6 mamanaw sa takod na bikuang da himo kilometer ang kudatu ingkanas tanak sikul pagului mamanaw da lahan do kibatu mi kaditi kondom zoti gisomi do kay katud ko mantad kampung pinapas kay mantad do gana do don tokon gya hamin ko zodi hamin isinubakan dia maku bina mamanaw so ni takod di sumusui do binatang tu ontok na po di kampung pinapah tay ko kondis ontok di nga na puno dapay jadi mamanaw na di sikay ko niya gisom ikay kot hud kondis mamanaw takod gisom kondis mamanaw daw di bago takod gisom kay kot hud pibuhitan ni punganada kampung Dubaw kamuson pibuhitan no sumuang day kampung Mang nga Dubaw no po nga sinupakan ni hamin di tong tiagak mamay ko Datu Jo Manjaji. Yun po pagulo Dubaw din nga painsuang na kampung pinapah. Kung nga da kampung Dubaw. Tadi pavananon ko na po di baga mamanaw. Tabinay ko nga nga mamanaw na di kumahod limbanak. Sangyan so na po do mamanaw day talon-alon day jalan mang kamay dito tabinay ko nga Kapito ka diho. Yun na po lalo li.
lori di napenudo tabu ya. Tabu tapi nek ko ngawi tapi nek tino tadi oputay ko bagus solita ko dia sudi kahabus na pa di dubaw ko ni mamanaw sa kumalimbanak nga gumo na di tanak si kung ngawi mantad kampung mang si hodi komozon no mamanaw no gid takod mantad kampung mang muga di hod limbanak gisom kay cottage pibuhitan na limbanak pavananon gayom ko kita ko na di kaday di Tangotiagak mamay Ligunjang walis na gidagay Ligunjang punang vanan na pabago nga kaday di Tangotiagak mamay Bongkos i ziyama di Datu si Panglima Clarin Bongkos teko Zyaki di Datu Siza Mandela Malakun ngawino adi manaw gusto kita ko di minsavat na di dahil nuhut ako di kumahod limbanak untuk na po dito binay ko ngawi nga batu bagya lahan daw tindahan na daw batu bikuang daw himo batu ko ng batu teko himo kilometer man tada kampo na gay dahil so na sumikuli do onom taon mantad so do pangan kayso gisom do pangan ko onom tu untuk so po do suminikuli tan ini himo taon na kinagadon nga suminikul so gaday hod mission school ay Pinampang mission school ay Pinampang di umur himo 6 taon at manod so di aka ko itong Tiagak George Lodin may papasikulo tadika untuk di pangan kayso na patotopot na pa iso tuminay ko nga pangan kayso nga tuminanod so di aka ko di abang ko di Ignatius dahil tuwaran tu pakalaja do pejabat daerah gihay di si yang sus teko si aka ko Ignatius Lodin adi nakaizon sa tuwaran na gito binay ko ngabi nakasikul so de Saint John tuwaran na tuluay nakasikul so de hadi do jaja satu kan kuda nakasikul so sonton so de Saint John tuwaran ini so pom so du na pinanaw ko binay ko ngabi pinanaw do bishop iti dahil Saint John tuwaran nga hangadon to mo zina pakiguhyay so bago do kumina de kampung pas po di ongoy so bago ongoy may ko putay bala jalan ko do pangan ko duvo kang kuda de sikul do Saint Alicius tabi na ko ngabi Saint Alicius Limanak ontok na pwede nga ay so po do simin ontok di kakali do ontok na pwede nga pengetua sekolah teko prinsipal na padagay nga guru besar Joanis kang kuday ya guru besar Joanis tuhun mang may di ontok na ngabi di sikay guru besar nga kakal kibado pendidikan moral lagi di agama na Kristian sister mengajar kategis mengajar lagay hobi pokoknya di pangan takabas di Saint Michael suminikuzo di Saint Michael kiba bagudo pado mengajar kiba do sister mengajar lagi antok di tapi nek ngawi ingkana bo ko zuzubo dai ho haid nah nunggo so nanti sambung salita dai so jalan 5 teko soy 5 i duvo galahan na sumuang dai hamin na bishop diti ngaitin pengajalan 5 kuma de talun-alun tagaga so diti ngaitin pengana di do soy 5 kita dia soy 5 kita naik ke jalan 5 kita ke dia nah dia naik swat kita ke ada 5 ka dia teko swat do Thailand kiba do dua lahan nga do kanu do mikot edamin ku soy 7 teko jalan 7 jalan 5 so jalan 5 mo iso jalan 7 ya lahan kotu soy kada bos do Thailand do lahan teko jalan teko street kada English bo street number 5 street number 7 duvo ho lahan da kanu semua dari hamin na bisop manta di lahan Tagazo diti tabi na ko ngabi ito yung pangalahan Tagazo ito yung sabay no Amazon na mimbizungon so ba diti mana si lahan Tagazo diti ito yung parahan Tagazo diti nga mugadun mesot iti lahan Tagazo
siling na patako riti. Okay, kakyo to binay ko ngabi. Dia sumuang zone de soy 7 teko jalan 7 teko street number 7 ya. Ya di street number 7 Penong Ibang. Tino ko nga na street number 7 pakita na ko Jojo. Nah. Ya. Penong Ibang sumuang bago din. Dua lahan na sumuang ni dami na bisop iti. Iti na pa nga lahan na kotu teko soy 7 soy iti na po nga mana ako na pa ditiyam kay kot ko na yung dami na bisop iti binay ko nga bi ganit iti ta yun na di kilometer so di 2 kilometer ako da auzi no zan iti abasi bagya iti na pa diti lahan iti nga idbanan gibang nga hamin na tun bakit ako idbanan ng panang gibang nga hamin na tun nga iti hamin na tun di nasusuho da iti sinakagon diha kamusan tuhon di paingimatu paimbida da tuhon no maisot ba iti tuhon na Thailand kamusan di mantad pa di mohoy nga kyaki diha isot da bahay no la tuhon na kampung da nang tinagas da iti maisot nagana pa da bisop ya iti nga apat ng gitoon sa kitang izon iti sabab ina pa'y amin di sawo ko da ko sa tatapot nga panahon hud sosomok na Bangkok baki ba dito ya nuhut ako di tumakajok ya nada iya okay nah hingkani ha iba uga daw taso da kampung nah ito na yung pangabi banan gibang ang kibana gidahamin kampung dito ito na yung pangabi tino panghamin na tuno mo yan jadi kita kadihamin to pudi dia para hamin na tuno mo yan kumalaja nga bedeti ngapain ngizon siya dito diho minahan ano ay kasagan do tauki teko sanganu do tanah do deti do pasumpak na hamin na kampung ayo so do mantado hinamin na bisop yun kami na kampung na tuhon daw Myanmar iti pengisan iti kampung kami na kampung hindi na po yung kumaladya iti Danau dapay minan pabasaw di sanganu do tanah diho do sumumpak siho kamason do tuhon na Myanmar ba iti na po yada iti nga biwahitan do Myanmar Thailand ya. Tiana po iti nga itino di itino ko puso do man tadi lahan Kohimo soy 5 teko street number 5 sumuang kadi bago diho tiana po nga mantajo do soy 7 teko street number 7 tabi na mabi bah manaw no di solita ako dito habi ko na setengah jam so na manakotahod ko di minamangun to kakali apa misaw sa toko tadaw di bahay no do uhan na kaduvo diti da minggu diti tadaw kapat diti ito binay ko habi iti ay hamin na bisop iti na minahan ko ang saw diho na minahan ko ang saw gayo iti na po nga kopisan na gido bisop ang kopisan na gido foundation na gay teko ikamuzon di yayasan na gay na kiba nga bido swat diho na the SEA APF Federation tisapa yun na po ponikon na gay dating sabo ko Dr. Jamie SEA ponikon ni Thailand isodio founder daw na po bo teko ikamuzon na founder lah iminanimpun di Kalaja da subagi do bisop leti kopisan ko ngabi diti kabinay ko ngabi basyo insan jo pa bagong manaw diti to kay kot paduhiam tumod sa patuluay to auso po nozan auso po nozan minim panaw gumuhi sa bago diti kumahod tinanaman do jagung kaya kabinay ko ngabi o iso paguday ho ang mabos takudi paghuwi da abi haleluya kazahan ko bantugan na idiyaw yamari surga
tamazar kay surga pantanangan kay kot na kapulintahan ng kandak no dahil tana lagi di surga katahuadan na yung di surga di belakat datakan non pinatak yung tanaw di bahay no mampuno daw sa ku so biyabi ngabi i minamin daw so dahil kaposisyon na gay mampuno na ginagay maumuhay kay si koy mantadi kay man mantadi ano na pa'y pangalat na dahil kaposisyon umuhay kay si koy mantadi kalatan nga bi so bisyaw ni kikuasa pahingi kita kaposisyon na gay katawadan na Jesus Kristo Tuhan ko katawadan na Espiritu Sancti bisyaw ni minanak na gay na unsub minanak na gay na kabahan minanak na gay na kapakasan ano na pa'y mahanagay itswang nga Tuhan Jesus manakatahod si kayo amin tabi na ko nga bi kada hibay na to ko do tamay mo do manakatahod do kinaingan do ano na po ipinatak daw tabi na ko nga bi ano na po kakalto ko daw mo po bo kiba di bokon di napunjulan no di kinyo po na maino no di nga kakalito ko kiba do titak do tika posisyon tabi na ko nga bi kaya tamay mo to ko na manakatahod kita na po ba ang tamay mo sa mga takuad taon iti na kamusa na naganap na di umul ko do sumwang do ng mga pagtaon nga ina po uhan na do kinuhodion ko nga uhan konom kadupang padambaho nga kamusa taon duwang nga ibu duwang padamhimo to na sususo di taon duwang nga ibu taon sa ibu si Zamatus anong mga padamhimo dari kumari so biabi kamuson di naganap na di wa umul ko diti kamuson na pinsin na di kaday no kalajat day kapalintan nga day kapalintan daw kinaingan na pa nga Isaac kamuson do pinsin kakali do pa in bishop so diti the World Bishop Council Federation kakali do sa bagi do supo di kinaingan day Assemblies of Christian day Thailand day son tokop do pamugunan to I say como na pinsin do sangyan ko do hino ko do sa bagi do supo do kinaingan minda pay ho do Tuhan day kaposisyon ko akon ni komantad do kuasa do do tuhun nga iti na pangeho mantad di Tuhan Jesus Kristus sandi imining tahang isi do day dogo abikuang dapat nga poto ni nakahib nakaintahang minikot isi do day dogo ituan Jesus Kristus pobos na isi do dogo do hino ku izyaw do sabagi do papabal abal ko tawasi teko evangelist teko good news kaya ina iaw kumiho himon day kaposisyon ko tabinay ko ngawi no ko tu so du pinanano diti kon kay sabakon sa pamagunan ko kam kiba di aw katutun aw kayho aw kalati ano kumazon do ho do minamangon kiba di aw otumbazan so ko di winasi do diti kono po day sabaka mangajal ko tay ko sumuang ko do day panamazangan kan okon kayho ho ko tabinay ko ngabi nung tuhon ni minamoho day ko teka binala jalan na takavas tantu no po do kakal do humoyng day kampung ko nga iti na pa nga ho ng tali kaintahangan di Espiritu Sancti tabitua da Kristus yung kaintahangan ni Tuhan Jesus Kristus nakakitaw sa do vos daw nakongaw sa do vos daw napobos do hino ko izyaw sa bagi tu supu ko do papabal da abal tawasi ko masawi bangsa din pamagunan kan aw di kano ohimon you cannot deny when God came face to face with you when Jesus Christ come encounter with you. I cannot deny that calling is very very real. Sundong patuma do dentok di guminazo sa iti kami nimba so dahil kalajak ko sa bagi da subo kiningan o gumo kabingkangan ko tubinay ko ngabi bishop nga tuno mamidoso nagi o magumu nagi kamazon do nakasomo ko ngabi do god yamuhok so po mimang da tuhon di agaga so tuhon di very naughty man kamay di nga
Sengyan kana pa di da tumo da tinan impio so da magidu manta da hoho daw di magidu so da memang so ditun di como son di biasa-biasa kamay di nga awmi hoho daw tetap di napihi do manta di tanini po do sabagi da supu daw itina di do daiti so Thailand iti do miya kay dina di kuda ko pisan daiti Secretariat of Asia mo do ovai so di mamanaw do mintong tongkop di pamugunan mo so di Afrika tay mo so di Bangladesh tay Cambodia China so missionary tay day Europe so day Germany so tay day Belgium so tay natongkop ko nga pamugunan iti kamuson do isono dati isang tanak kadasan tuhun kadasan mantap paguna sabai o sadu ko sa pinanaw di sa pamagunan tono kiva bago tuno toko minin tongkop zo sa bagi do missionary diti giso mi do nakatinday dati to dati na itutuduk do minamangune do go do iso sokon ko teko lumun ko do tumimpun do kalajat sa bagi supu daw sa bagi missionary dati to binay ko ngabi paing kana to binay ko ngabi tabi pibasan tadaw di bayno hansan jo da wasi ginabo de suno kongo di tisolita ko dai bos kadasan ausu pa no zan iti nga hobi kuang na setengah jam mo may sabo do kiba da breakfast kamay dito binay ko ngabi na iti no abasi pinanani bay no abo ko po iti pibasan kyo ba yeah mani bago to ko putay de sweta daw siyo gato binay ko ngabi tabi pibasan belakat to sima da kiningan tama toko day suga ko masaw biabi ngavi do tamay mo toko do pantod do kotumbazan ko ginabahan ko man yasu kana toluay kopi sumo kopi suaw bago toko do suwaita daw day pangan do mimbun siling kita binay ko ngavi kita ko man to dati sa iba do amin kopi sambil biti kiba di tiap bakang so totopot pa nga kiba di kontraktor sinu dagay do minong basi di tap dagay ba kiba minan tambay ba yon nga ri bakang tuhun nga ri do Myanmar ha do minoy zo tiyo pangbasi teko minoy zo tiyo do minana kay tambay tap dagay ba napongo no di kaniab sang kaniab ayon kayo yaduh ya minan nagay tambay tap daw pinanaw dagay tu asaman to modom ano kay agazad di babasan nagay tituan pertian po babasan iti nga pagon magay ti kayo tekud kadi sawa may tambay kambasi ba tinodo di hariti engkani hato binay ngabi bahom tabi basan misan pagu konsikan kopi basian kumasabi video zu minsa hansan tanta daw Christmas pete paingka mengomi kono da bisop do may kotambuhoy da bisop deti mamalamay daw Christmas open house so may di do 22 23 nga mikot kono po deti kita binay ko ngabi bah engkano